دما خوش ببینرین هجا ایران 19 کانون 2022 جه روژان روژا دوشمی بویر و گشتدنی هری سرکی و هری بالکشین لسران سری جهان رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهان ایده جواره پیشکش بکن. ولی جاره کنه دما خوش ببینرین هجا لباشر استانبولی ترکیه دما مشا عدالت پیک دهات پولیسین فاشیسما ترکیه ایریشی گل کرند دما ایریشی ده شقام لهفسروکی هدپی استانبول فرهاد انجو هدا خستن انجو دیار کرد کو پلیس بریجی گفلوی خواربو دکلداری وی که هدپی داخلنی ده او دیار کرد کو اف شقام لگل کرد هاتیا خستن لدیجی بویری گلک سیاست مداران برتگ نشانده. مالباتین گرتیان و ریوبرین هدپی جبو تجدید لسربر عبدالله جلان بیراکرین و گرتین خوش و گرتین بردان وان هاتیه تالوغ کرن بین بردان دول نفچای کادیکوی استانبول مشکل درخستن. Polisin rejimi AKP erişi meşekirin. Dikeli erişide polisek hakaretle hevseruki hedef İstanbul'e Ferhat Encu kir u şımak xist. Derişide Encu jid dınavda 69 kes hatın binçav kirin u di saatin şevede hatın berdam. Tevi dimen per zelal u eşkere nişan daxuya kirin jiku polis şımak le Encu daya valiti İstanbul'e daxuyani da u ida kir ku Encu nehek nişan da u polis parast. Ferhat Encu tekildari mijare ji Ajansa Mezopotamya re axivî. Encu dest nîşan kir ku polîsê ku şimaqa vêtiye wî berî jî tiliyên xwe jê re hejandiye û got em ê hesabê vê şimaqê hem di sindoqên hilbijartinê de hem jî li her qadê bipirsin. Hevserokê giştî HDP'ye berî Selahattin Demirtaş jî bertekî nîşanê êrişa li dijî Encu da. Demirtaş ku di girtîgehê de ye li ser hesabê xwe Twitterê wiha got. Kurd wê vê êrişa li hemberî dayîkên me û şiqama li Ferhat Encu hatî xistin ji bîr nekin. Seruka CHP İstanbul'e Canan Kaftancıoğlu êrişa li dijî Encu şermezar kir û got em ê ticarê bêhêvî nebin, em ê dawî li tundî û zilmê bînin. Hemû bi hev re û di demekê nêz de. Parlamentera Partiya Karkerên Tirk İstanbul'ê Sera Kadigîl bertek nîşanê êrişê da û wiha got. Polîs nikare bi tu welatiyekê re bi vî rengî tebigere. Hevseroka giştiya Komeleya Mafê Mirovan Eren Keskîn dîmenê êrişê parve kir û got ev şimaqek ji bo Ferhat Encu'yê li Roboskiyê gelek ji malbata xwe wenda kir û parlamenterê berê Ferhat Encu ye. Şefê rejima Tirkiye Erdoğan dixwaze daxwaza endamtiya Swêd û Fînlandya ji bo NATOyê li gorî xwe bikar bîne ji bo vê yekê dixwaze ev her du welat li gorî wê tev bigerin dadgabîlan a Swêdê daxwaza radestkirina rojnamevan Bülent Keneşya ji bo Erdoğan red kir. Faşîsma AKP MHPya li Tirkiye ji girtin û binçavkirinê têr nebûye. Niha jî çavê wan li muxalifê ji derve ne. Rejîma desthilatê Tirkiye beşkere radestkirina Bülent Keneş ji Swêdê kir. Dadgehê beheceta bi sûcê siyasî ve girêdayî biryara radestkirinê red kir. Eşkereyê Godidozê de gelek astengî li pêşiya radestkirinê hene. Dadwerê dadgeha bilind Beter Asp di daxuyaniya xwe ya ji bo çapemeniyê de got di derbarê yek ji bersûcên sûc de şertê sûcê dualî pêk nehat. Swêd û Fînlandya piştî êrişa Rûsyaya li ser Ukrayna dest ji bêalîbûna xwe berdan û Hejdê Gulanê serlêdana endamtiya NATO kirin. Niha ev welat li bende erêkirina NATOyê ne.
لێژبۆ vêyekê pêwîstî bi erêkirina sî welatên endamê NATO heye. Heta niha Tirkiye û Macaristan tenê mane got ev yek erê nekirine. Enqera ji bo vê qaxezê bikarîbe bîne, zextê li Fîlanda û Swêd dike, got dijminahiya xwe ya li dijî gelê Kurd û muxalefetê bi radestkirina kesên li van welatan nîşan bide. Herî dawî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di serdana Serokwezîrê Swêdê Olaf Kristersson ê Enqerayê de axivî û beşkereyî daxwaza radestkirina bolên kêneş kir. için kurulan Finlandiya'nın da dahil Erdogan gotibû, ji bo me giringiyeke mezin e got bolên kêneş ji rêxistina terorê veto li Swêdê ye û ev terorîst radestî Tirkiye bêkirin. Got bolên kêneş ê ji rêxistina terorê veto li Swêdê ye û ev terorîst radestî Tirkiye bêkirin. of law, freedoms and human rights and EU perspective, EU membership perspective, my criticism... Bolon kêneş berpirsyarê berê ya rojnameya Tudeys zeman bû. Niha li Swêdê dimîne. Kêneş piştî biryara dadgeha bilind a radestkirina xwe ji çapemeniya Swêdê re axivî got, helbet ez gelekî kêfxweşim. Lê ji xwe ev biryar dihate hêvî kirin. Di demeke ku li nava Lîbyayê aloziyên siyasî û aborî dewam dike de Misir dixwaze hevkariya xwe ya bi vê welatî re zêde bike. Ji bo vêyekê jî Misir dixwaze peymanên sînorên deryayî ya di navbera her du welatan de ji nûve careke din xêz bike. Tevîne rehetiya Enqereyê Qahîre bi biryara ku xebatên sondajê yên li nava deryaya dest pê bike. Dengvedana li ser daxuyaniya Misir ya dibêje, wan sînorê deryayî Rojava bi Lîbyayê re diyar kiriye, dewam dike. Enqera ya got divê mijarê de cih girtibû, ji bo diyarkirina sînor, banga diyalog û danûstendinan li Qahîra û Trablosê kir. Lê çavkaniyên Misrî got ji Şerqil Ewsed re axivîn, diyar kirin got ew ê stratêjiya xwe ya girtina vê biryarê li ser bingeha mafê serweriyê bilez hatine pejirandin, di dema bê de bidûmîne. Serokkomarê Misrê Abdülfettah Sîsî herî dawî derbarê diyarkirina sînorê deryayî yê Rojavayê Deryaya Spî de biryarek derxist. Di metna biryarê ya got rojnameya fermî de hat weşandin de, lîsteya guhertinên li ser sînor hatiye kirin jî hat diyar kirin. Ev biryar û guhertinên bi sînor ji Sekreterê Giştî Netewên Yekbûyî re hatiye ragihandin. Misrê heta niha derbarê banga Tirkiye ya ji bo diyalog û danûstendinan daxuyaniyek fermî nedaye. Çavkaniyeke Misrî yê ji mijarê agahdar jî ev tiştanî ziman. Qahîre vê bangê tenê weke misyoneka agahdarkirinê dibîne û hewildanek ji bo danîna hevsengiyê di navbera bangên siyasî û daxwazên realîst de dibîne. Çavkaniyekî ji Wezareta Karê Derve ya Hikûmeta Demkî ya Lîbyayê re jî got, hikûmet pêşwaziyê li her bangawaziya danûstendinan li ser diyarkirina sînorê deryayî yê navbera welatên cîran de dike. Wezîra Lîbyayê Necla Menqûş beriya niha têkildarî pêngava Yêkalî ya perçekirina sînor banga diyalogê li Misrê kiribû. Lîbya di şert û mercên awartire re derbas dibe û pêdivî bi piştgiriya biryarên xwe heye. Ev mafên dîrokî wê hewceyê nîqaşên çêker yên li ser bingeha rastî û delîlan bin. Rusya li Ukrayna dest ji xeyarên xwe serketinê bernade, dirêjbûna şer jî heta niha nekariye Serokê Rûsyayê Putin ji armancên wî bide dûrkirin di demeke ku Putin serdana Belarûsyê dikir de bi dronan êrişî Ukraynayê hate kirin. Rêveberiya Kievê bi fikara ku ji bo Putin Belarûsyê beşdarî êrişeke din bike wê zextan li ser bike. Beriya serdana Serokê Rûsya Vladimir Putin a Belarûsê bi balafirên bê miroviyên Îranê êrişî paytexta Ukrayna Kievê hate kirin. Rêveberiya Ukraynayê dîsa bi fikar e ku Serokê Rûsya Vladimir Putin ji bo Belarûs beşdarî êrişeke din ya li dijî wan bibe wê zextê bike. Vladimir Putin di çarçoveya serdana xwe ya Xebatê de wê îro serdana Belarûsê bike. Rêveberiya Kievê anî ziman ku Belarûs bi mehan ji bo êrişeke bejayî ya nûtê amade kirin.
سرکوماری اوکراینای ولودیمیر زلنسکی دوه ایواری پشتی هفدیدنا به فرماندارین ارتشی را گوت. پاراستنا سینورین میین به روسیا و بلاروس را کاری می سرکیه. زلنسکی هر وها تکس کر که او دواری پاراستنی دا خوش همو احتمالان را آماده دکن. هزین چکدار این اوکراینای را گاند که ارتشا روسیای بقاسی 35 بالافرین بیمروف ایریشی اوکراینای کرد. فرمانداریا هزا هوایی هزین چکدار این اوکراینای لسر مجاری داخویان یکدا. فرمانداری را گاند که هزین روسیای دانه سبه به 35 بالافرین بیمروف انشالی ایرانی و هاتن چیکرن لگل کریمین اوکراینای ایریش بیگ آنینا 30 جوان هاتن خستن. فرمانداری دیارگر کومینا دمین در باسبوی و جاریشی بالافرین بیمروج روشلاتی دریا آزووی و هاتن شاندن. سروک شهرداری کییو یا پایتخت اوکراینای ویتالی کلیشکو راگهاند کود ساعت سری سبه ده لهندوریم پایتخت دنگ تقینان هاتیه. ویتالی ده پاروکرنا خویا لسر حساب خوی تلگرامی ده دیارگر کل باجیر تقین چی بونه و ده انجام ایریشین روسیه ده بنسازیین کریتیک این باجیر زرار دیتنا. لگوری آگاهی جی چاپمنیا هریمی هاتنه گرتن لکییو و در دوراوی نه بالافرین بیمروف هاتنه امحا کرن. سرهلدانا جن جیان آزادی در بازی ماخویا چاران بویه به دریجبونا سرهلدانی ره دستراتا ایرانی لواز و لواز دبه ده وقت که کو خوابشاندان دوام دکن ده نرخ پره ایرانی جی دا و دادکه و بلچکا جی بانک لولاتین خواه کرن کوش ایرانی درکوین. هزا جنی دسلاتا به 10 سالان آ ایرانی جهفته هجینه. سرهلدانا کو 16 ایلونی لروشلاتی کردستانی و ایرانی دست بگیری دو دروژا خویا نوت و سسیان ده دوم کرد. روز بروز زختو گفین دولتا ایرانی ین لدشی خوابیشاندر ماموسته هنرمند و روشنبیران زیده دبن کسین کو پشتگیری ددن دا خوازین گل دینه گرتن. هری داوی لستگوانا ایرانی تارانه آلی دوستی کو پشتگیری دا چالاکیا لدشی فرسکرنا حجابی اوینین خوین به حجاب لسر حساب خوی مدیا دیجیتال پار وکربو هات گرتن. پشتی هنرمند نافدار تارانه هاته گرتن ده کومک هنرمند و سینامگر لبردری گرتیگاه اوینیا تهرانی کومبون. بدهان کسین لبردری گرتیگاه کومبون خستن دمک جیادن زوتر تارانه و حمو هنرمندین دن این هاتنه بین چاف کرن ورن بردان. ده همان چارچوه دل سر مدیا جواکی گلک هنرمند گردن و بین چاف کرنا تارانه شرمزار کرن. جبلیوی هما بیجه لسرانسری ولاد چالاکی و مش هاتن لدار خستن. خوابیشاندران بیناوبر دروشمین دژی دستلاتی قیریان. لباجار شیراز کمک جنین جوان داکتن کولانان و لسر دیواران دروشمین دژی دستلاتی نویساندن. حتی نها نیزی بین ست خوابیشاندیر جالی هیزین ایرانی و هاتنه کشتن و 18,000 جهاتن بنشاف کرن. دوین آفبری ده بنرخیا پره ایرانی جی ده آستار کوریده یا. سروک بانکا ناوندیا ایرانی علی صالح عبادی ده آخافتنا خویا تلفزیون دولتی ده گوت خو پیشاندان دجی حکومت یک جسدمین بین رخبونا پره ولاته. صد رسید امسال که ناشی از مردمی سال. لعلی اکیدن حکومت بلژیکای داخواز شهمولاتیان خاکر کود زودرین دم ده جه ایرانی درکون. بلژیکای سدما ویدا خویانیا خواه بخرابونا روشانها یا اولهی لی ایرانی و زیدبونا مترسیا بنچاف کرنا کیفی و گریتا. لافغانستان انجام تقینا تانکر سوتمنی گراند به هری داوی هات راگاندن که جمارا کسین که جیانا خوش دزدانه درکتی سوهیکان. دوه لتونلا سلاگی که دکوه باکوری پایتختا کابولی تانکر که سوتمنی تقیا جمارا کسین جیانا خوش دزدانه درکت سوهیکان. تونل نافبوری تونل که تکانه که پارزگه باکوری ولاد به پایتخت و گریده.
بردفکی وزارت تندرستی یا حکومت دمی یا طالبانی شریف زمانی درباره مشاری دا آگاهی داوی به چاپمنیه را پارو کرد. زمان دیار کرد که جمارا برینداران جی درکتی 37 زمان دست نشان کرد که کسی دبن خرابیان دا مانه هنه او دست نشان کرد که خباتین لیگرین او خلاص کرنه دوام دکن. جبرویه که مترسیا زیده بونا جمارا مری او برینداران هیا. تونلا سلانکی حتی حال ترافیقی گرتیه. جبر د تونلی ده بارهلگرین کومری جی هبون هینا شوات لناوا تونلی نهاتیه کنترول کرن. لکانادا جبو راوستاندنا تونکرنا جهرنگیا بیولوژیک او چافکانیان جبو مروان کرینگن لحف کرنه که دیرو که پیچخات. نونرین دولتان ین لباجار مونترال ی کانادایی ده جوینا بلند آ کوب پازدیان ده جویان. سروکی چینی ی کوب پازدیان را گاند که پیمانا آرمانجا و پاراستنا باشتر آ جهرنگیا بیولوژیک آ لسر گرکستیر که یه ایرو سحاری هاتیا قبول کرن. متنا روژا یکشم جعالی چینی و خاطه پیشکش کرن. داخلینیا که دیده نیزی 20 تدبیر هنه لگوری پیمان افخواه یا پاریسی کو آرمانج دکه گرماهی گلوبال به زیده 1.5 پلیی 20 نوردار کرن تیدیتن. نها تنی جسادی 17 به جاهی او جسادی 8 دریایان تی پاراستن. جبو چاره سرکرنا پرزیریکا آبوریا هیج دنابرا نیفگراویا باکور او باشور ده وکه پرزیریکا نیزه تی پیشنهار کرن که حتی سال 2025 آلیکاریا نافنتوی یا جبو جهرنگیا بیولوژیک هر کم بگیشه 20 میلیارد دلاری. اف مقدار حتی سال 2030 هر کم بگیشه 30 میلیارد دلاری. بله پشتی 36 سالان خونا آرژانتینی لقطر پیک هاد فینال کوپا جهانی یا فیفا 2022 ده آرژانتین به سرکتنا لپیشبری فرانسا را با خودی کوپا یا جهانی گولن امپابی جنکاری فرانسا جا آرژانتینی خلاص بکه. دماچا فینالیا کوپا جهانی فیفا 2022 ده گول قطر هات لیستن ارجنتین و فرانسا هاتن همبری هف. دماچا فینالی ده ارجنتین هر چی قاسی به گولان درکت بیجی لی فرانسا هر کاری جاره کدن خو بگینوی. ارجنتین باواکی به باندور دز به ماچا گول استادیوم لوسایل هات لیستن کر. پشتی گومیسی دی دقیقه 23 ده به پنالتی که 1-0 پیش کد. ارجنتین به گولا دی ماریا دی دقیقه 36 ده گولا دویمین آنی. دی 45 دقیقه بشا دویمین ده دیکن فرانسی دست به ایریشه کرن. گولا فرانسی پمپه یه گو دی دقیقه 79 ده گولا یکم آنی پشتی 2 دقیقه گولا دویمین جی تومار کر. به گولین پامپه را فرانسا کومی سر هف بو و دست بلیستنه که به باندور کر. دی دما زده ده میسی گولا کی دنانی و به ویه که بوی سیل همبری ددوا. هینا 2 دقیقه مایی گوه ماچ بداوی ببه پامپه جاره کدن بلیستنه خویا به باندور گولا کی دنانی و هر دو تیم چو پنالتیان. ارجنتین بریا پنالتیان 4-2 بداوی بو و بو خودی کوپا جیهانه. دی دیروکا ارجنتین ده ابجارا سیمینه گو کوپا جیهانه قزنج دکه. کاپتان ارجنتینی لیونل مسی یه 35 سالی بلیستنا جارا 26 دی تورنوای ده رکورک نوش کنند. لیستگوان ارجنتینی کوپا خوگرتن لناوا دوحای گریان. افشاهی لناوا ارجنتین جالیه به میلیونان کسی و پیک هات. دیدمه که گولناوا استادیومه که خوشی زدد بو لگل فرانسیان غمگینی سرور بو.
بله بینرین هجام لبردگیجین داوی بولتنا خویا جهانی و دبیجین حتی صبح جاری کردن وریم پیشیا و بمینن دنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختوار